Cortico, outro, quello che il signor Van Rijn ha trasedilanti, e mi che avrò che trasedilanti, mi nota de acordo que o processo de decolonização acaba na 54. Me está subrayar, substanciar, que hecho que a Nação Unida nunca a declarar e Isla do Caribe, Antillas, com um processo acaba. Solamente ela absolve Holanda de reportar tur Anha com o processo também. O processo de decolonização é um ongoing process. Não acaba nunca com a teoria bobira independente, a teoria processo interno de democratização da comissão. Zo vereen a três pontos de lá de qual a minha atenção e que o Conselho Solar me se tome mais rápido possível over. Ela pensa que pouco a pouco está trabalhando de recolonizar a isla que é mais forte. De outra palavra, se werken steeds meer toe naar de gemeentemodel. Ze significa que está bezig para recolonizar Bonaire completo e integrar de Holanda. Ela pensa também que onde afspraken dan 20 de april, dat subsidiariteitsbeginsel. We doen alles wat we zelf kunnen en we laten over aan Nederland wat wij niet kunnen. Maar de bal ligt bij ons. Ten de bon, zelfbeschikking ligt bij Bonaire. De Walbes ahora aquí, tanto lo que Holanda que cambia, como met dat tende, que o Eilandstraat Casa, met dat Sinti, Michiku, kerstboom versieren. In de marge. Cambio tiki de RV, assim, 9 gente para Jesum, ou J9, pero a essência de Walbes, para descrever a autonomia de Bonaire, nota de Walbes. Meneer Van Rijn, ABC, zuiver. We laten over aan jullie de inrichting van jullie huishouding en bestuur. We laten het over, maar het is van ons. We geven jullie de kans om mee te spelen en als het ons niet bevalt, nemen we het terug of we praten het ergens anders. Dus met de keren, als Bonaire que respeitar su mes, aanheft die Walbes met Sibira, is Kiko nos que como autonomia. Kiko nos que vul in como autonomia. Zit een subsidiariteitsbeginsel en we zitten paraat de Walbes. Que la que tengan para discussión.